minister meu mi poi mo lut tuk khoi mun apokal se VIP treatment tong reng tur kha an lo ti ding an lo check ani chu mo chu wang chonin Assam Rifle lama hen mizo poi inom nual ti ka ria mizo thok te poi nom nual atin athu nei tu pola te pop mizo in tam ti ka ria chu wang chonin tunge he thil lo complain tu hi ti te complain tu anom lawani po in enga tinge in check re ngot in lo ti din re ngot ti hi in lo soi fi lo ni chuan mizo mi puite rilwa hen in Assam Rifle hi atlana view to lo mai thei ni online aya thone ticket lomna SNR travel sangi thone ticket ilo book vedonia ingtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theireng ani e contact number 6909063744 kan political party then khat hianin khami kan PNE minister wave routing liana thilton chungchang khanin political game thing tak ti mai tiang AR lampang thlawang ho zong khanin tuwe moni ber hi chuanin thun ron chhole mai nge modi kha khami reaction kani lai po khan kadil ru chan lo ma ro chu karon soi chuak lem lovani ma se karin lo tak main bizo kan lo in hi lo lang chuak le thin katia chuan tun tum video chuanin hei masalam panga hen karon thlang chuaka ZPM thala in AR te che danan dem ti te BJP lampang point hei lekha an thonani mo chuan Assam Rifle chungchang a hen MZP te poron tong chuakin Mizoram Sarkar an ngen chui ching turin mo Mizoram Sarkar an ngen ti te ania ti chuan hei Congress lampang po anon tong chuak ve bokani minister anti boy chan puang zar turin Assam Rifle ho tu te MPCC president in phut ti ni an tang ho thakhop mai Mizorama kan party sang te engponi se ZPM chiar ma saber teang ZPM thala in AR te che tanan dem ti nia ZPM thala chuan thu chu siamin Minister Evroding lena convoy voi engemo zat loti dina loti boy ani thuan talanga Mizoram Sarkar constitutional right ti mingliau na le Mizomi pui zalo na top khoka kan ngai anti second battalion Assam Rifles 10 Evroding lena official tour nei konglaka voi thum ngot mai anlo ti ding ti talangin ZPM thalai chuan lam kinglo tak manga zona sang lo zota anlo ti khot lai le boruak chhezo thlengpal thei din muna anlo siam hi kan ngai thu tak le antieng poni se hei e kan lo shet chin ba ka khan kan lo shet china kha chuanin mundanga tlona khan voi khathan lo ti ding to an lo check to ti te kha aron ri chuaka chumi mai poni lo in hei voi thum ngot mai an lo ti dinga e ato pa temper no loss kha chu kha an voi khat ton na poni se an dem om lo kan ti rol khan a voi khat na te kha chu an la ngeneng an lo ti ding ve pal te po te pol angai theyanga an mani tan tak te po khanin ange she thiam na chin te pon lo nei ve poni theye amaro chu voi thum ngot me hanin ti din ta ka chuanin an khati nga an action lo ta kha mo thilti an nei ta kha nei ke chuanin dem na ka nei lo shim ani thinrim thlak ve don em maya poni se cher chun zomang Mizoram Sarkar ho tu te sahim na le ven him na protocol mei ba ka unconstitutional rights zalo na le bo che na kan ngai an mani thlangtling tu mizo mi puite zalo na top khoka kan ngai bokani anti engponi se Assam Rifle tia te hianin mizo join ve hi hanom nol mea mizo thok te po enni ti te po hi ta cha kom viwin ka ria enge an ho tu ten soen ne ya enge Assam Rifle lampang hen thu soen nei ve shim ti kha she ta cha kom viau mea engponi se thu chuate an laron nei lem lova an la thim renge an eng to po tundin mura hen ke chun ka she hau lovani ZPM thala chun tin mun ter thonga kan ram throi tu te han tin tir tu Mizo mi puite le Assam Rifle te in kara in she thiam lo na lian tak thlen tir thei zonga mala tu Assam Rifle ho tu te hi andem tak zeti ta langin e thil thleng chung changa mo phur tu te zong chuaka thil dik lo ti tu te hrem tur le Mizoram Sarkar le mi puite ne na in soi fi na le ngai dam dil na siam turin kan phut ta tani tin India rama state ral mong bera hetiang thil ton ani hi lungchiat thak anti thuan talang tini boka Armed Force Special Power Acts AFSPA manna state ang maya Assam Rifle te mi puita na harsat na siam zonga an kho sak zui zel op na turin Mizoram mi puite po tangrual zel turin somin ZPM thalai chuan ram ven himna apoi mo zele Assam Rifle ten hemi konga an tho lok zia kan thiet pui chuti rolin Mizoram Sarkar le Mizoram Sarkar roi tu tele Mizoram mi puite constitutional rights bo chelo zonga ram ven himna thok turin kan ngen chumi konga tangkai na kan nei ni chuan Assam Rifle te hi thopui turin kanin pe rengani anti kha ZPM lampang thalai te thu chuak ania ti chuanin hei BJP hi anti tha em boka Mizoram BJP le khan thon ti nia Mizoram BJP president Fanel Mokale
BJP Legislature Party Leader Dr. K. Beichua chuan Union Minister of State for Home nena lekha thonin Minister Evro Dingliana laka Assam Rifle te che dana an lung oilo thu an thlen hanon tirap mai ne he hi ne mizo ni nomna ka ti thina chu enge mohar sataka han to hianin kan changrol thap mai zela tin hemia henin I ke poina kalo be sei haulo thila thlenga Assam Rifle ten khatianga nga chetna an nei kha Assam Rifle te thlawa hau zong emo hemi thil hi political game manga party in chir the hi thleng do na mokatia maro chu thleng haulo me alomam ka ti view me Facebook le social media sang sanga chon mimal party ru ve tak tak te chuanin thu soi te chun nei te me me maro chu kha kha ke chon thutlinga ka ngai lem lova official taka an how to tena hetianga anon ti hi lomam ka ti khop mai MBJP shroi tu te hian Union Minister of State for Home nena hian Evro Dingliana laka Assam Rifle te che dan ta langin hetianga mipui than lal laka chetu laka hian rorel na dikom theina tan shemna lek ko ngei tura andu thuan thlen thilti diklo omani chuan ti antar lang mipui than lal te chunga zana lan tir tura Mizoram Assam Rifle omte hriat tir tur po in MBJP shroi tu te hian Union Minister of State hi an ngen ngalani tini bokani he BJP hanon tong suaka ZPM thalai aniatuna hei MZP han ni vele MZP hening zongin nge thunon chu don ka shaulo kan chiarang Mizo Zirlai Pol General Headquarters Extended OB meeting nisom pariat October kumsang ni som ni pali zirtop ne thukhom chuan Minister of State Evro Dingliana lengteng bil tu ni bok zin holam Assam Rifle ten anlodan boy chungchang angai tua meeting hi President H lalthiang hlima chuan akai shroya Anoya mi ang hian anoi miang hian thutluk na an siam tini pakhatna lengteng constituency bill tu MLA Evro Dingliana bill fang zin holam second battalion Assam Rifle duty ten anthunei na pi lama darkar ni chuang lai mai anlo ti dingle anwa harsan na siam zonga an che hi MZP chuan a hrethiam lova adem tak zetani Mizoram ralmong taka Assam Rifle te chena chui chenga atulanga mala turin MZP chuan Mizoram Sarkar angen ngal bok tini panhina hian Armed Forces Special Power Act 1958 manna state po nilo Mizoram chunga Assam Rifle ten Minister zaom tak pu Evro Dingliana anlo dangot mai hi MZP chuan en liam mai har sa atia thunina mansualna om ngein an hriani democracy noya Mizoram mipuiten kan ayo tura kan thlan chuate za alo na MZP chuan Assam Rifle te chetan hi angaya hetiang thil thlen non MZP chuan RM ti don lovani anon ti bokani pathumna hian Mizoram Minister dang tura thupetule harasatna bultum tu akai kwang hi chui chuaka Mizo mipuitele Assam Rifle te inkara in hria thiam lo na thlen tu hi arang lama son chuak vaturin MZP chuan thunei tu te angen ngal bokani tini engponi se tilai number 3 hi ke poina makkalo ti chuni tani khatilaya enge khatilai spota lo duty te khanin anlo ti ding hani mai tani anlo ti dinga ti khanin check te pono tumponi mana kha chu thusana lo da taila kha kan lo hriat chhuana channi tani khatilai thil thengka amaro chu khatilai thil theng pi lama khan enge omang tuinge complain lo thelu tang complain andonga check an lo tum mai ti nange heta henin ain kara hian engemo tak bul tum tu hi chu anom ngein karingani tichon palina kan chirleang Indo Myanmar ramria omkan ni wangin Mizorama paramilitary and central forces te anlom reng dona Mizo mipuitenen tho hona thattak om zel seti hi MZP du dana nia aram himna ti der thongle dan kala chete daudalna nilo mipuite tana noksak zonga malakna le aizol laili atanga zo khosanga anin son hre awanga boina siam tumna emni thi MZP chuan avil zui zel donani anti bokani pangana he ti henan zeka MZP chuan mipuite thlan chua ram hroi tu poimo tak Assam Rifle ten harsatna an siam sakhi Mizo nam musitna an ngaya tribal namte enga ma ngailona ani wangin hetianga thlennon tolo nan MZP chuan Union Home Ministry a he thil thleng hi a thlen donani anti boka BJP khan an thlen to boka home lampang mo kumi kan central lampang beng chu a thleng ngei don ani ti chon hei congress lampang non tong chuak vele ta ti chon congress lampang a hen hei MPCC president Lal Thanjara chon Assam Rifle ten minister anti boy chan chu hekna le thil dang omani chuan mipui hriata puangzar turin AR ho tu te a phut thu soitini he thili poi molu tukrngot a chan chu complain tu nge lo se mang tu nge lo he kang mo hekna om lo se khati ti din ngot thu kha chu om lowin Asheta achanchu Minister Motor Mapo Khanin designation plate Minister of State ti kha in tar wang mai boxia chu wang chonin
order chunglama tangin an donganga chu ta tanga local thazil chu ani ngem nge midangin an lo hek nge kha chu kan hreto lo mo chu tuna hen hetiang hen soitaila Assam Rifle hianin clarification mumal takan nei ni lo chuanin mipui te hen he thil tleng hian the hil toin karing lo kan minister pu efro ding le na ringot ani lova hei chu nam isuang te panakal thaya mo nam isuang te panakal thaya in za lo na ani minister meu mipui mo lutuk khoi mun apo kal se VIP treatment dong reng tur kha an lo ti ding an lo check ani chu mo chu wang chonin Assam Rifle lama hen mizo om point inom nual ti ka ria mizo thok te point om nual atin athu nei tu pola te po mizo in tam ti ka ria chu wang chonin tunge he thil lo complain tu hi ti te complain tu anom lawani po in enga tinge in check re ngot in lo ti din ri ngot ti hi in lo soi fi lo ni chuan mizo mi puite rilwa henin Assam Rifle hi atlana view to lo mai thei ni chu mizo te Assam Rifle nuaya thok te kan ho tu te inom ti ka ria hi lo ngai ven rang teu voina congress bavana Friday political sessiona athu soina lel thanjara chon nimin lama chanchin thar kan hret angin kan power minister zom tak pu efroding lena chon a department na tho en kola azin chu Assam Rifle ten mun thuma ngot tidingin anti boya kan minister hian national flag atara pilot ane boka ama azui tu ane bok he ti chungan lo lat an lo lat tiding hi amak thot ani chuti role ro chon mi puita pon zir tur kan ne inzui tu adwa lo ni se an tia chumi wangani kha te lo ti pola no mama ro chu thil the jeng lo hi jonin I soi lo tengu he anin zui chiang khop mai pilot ane boka ama azui tu te po anom bokani chuti chunga mi puin kan thandal kan minister Assam Rifle ten za lo taka check tum ano ti boy hi alung che thlak kan tia kan demani kan sarkar hian he thil thleng hi rang takin a chan le awang chui chuak se mala se kan du Assam Rifle ho tu te po hian hetia kan minister anti boy hi hekna le thil dang omani chuan mi pui sheta puang zar turin kan phutani anti khami china kha Assam Rifle chungchang ania hi Friday political session an manna athu soini hemi issue chungchang hi chuanin pula thanjara hianin kan minister hi support khop maya hemi baka point thu soi dang te po nei boka chu kan enchinang RTI zona chungchang soin nimin loka chanchin bua te kan muwa kan ministerin RTI chana a endu awangin azo tuin a chana anua amulo ti te oma RTI chana hi file injek angin official ten an chang mai thina tun sarkara chon minister ten RTI chana te andu anga anti danglam thin hi apoya mi puin thudik an share lo pha theiani atini hi aron soi a statement hi thilom thei chu ani te me umaya amai ro chu RTI hi mit pui hianin kan ngai dana hi RTI hi alhu lowe katina ni lovin adik thlap love katina poni chuang lovin thilre chen ve deuh te po ke mapon kalo nei ve thina RTI chungchanga hianin fact and figure hi chu om ve te me maya maro chu a chang tu hi mishing ve thawon ni ti hi an kanin she thangai tin then khata chuan department then khata chuan kan tienge ka hret chen pakhata chuan he ta a concerned person ti me tiang an ho tu te khan chang lovin an hnuai mi te an chan ti thin ti te po ka hria chu tiang te ani wang chuanin RTI hi engeniang RTI chana hi 100% dik thlap lo po hi omve theina chan chi chu omve thovin ka hria hetinga kan ministerina alo divert hi kong ni na kal thein ka hria pakhata chon he pulal thanjara thusoi hi standpoint nget le dik tak chu ani theireng maya an mani sarkar mol phona tur lodang cha tumna anga khanin angai thei boka chumi ani lo vek po in ani na taka chuanin tun ZPM party hi an film khur em ka hria a chan chu opposition te hianin rem lo thudik chan ve mangte po a mi puite ru hroi koi ngar hi an tum lutukani hi an chang amai ro chu chumi wang tak chuanin ZPM sarkar hi thei top chuin an chang thunga inven ve hi an tumani diklo taka inbe na laka te po inven te pon tumatin an thu soya te po an film khur chhotel telin ka hria chan chu angai tladani tunang renga opposition te an chana an beng chen hi kala hrengai lo ke chuan tin kan rol u te po kalo soi pui thina klo ti pui thina an hrengai lo ni pon tun ma zongin hetiang a opposition overreact hi om ngai lo an ti ni reaction nei kha poi ka ti ho lo amaro chu hetiang renga diklo thudik chan ve tiang te hanin be noi hi om ngai lo wani
chu wang chuni tuna kan sarkar lai ZPM po hi an phim khura wang hianin enge thil dik thup na wang ni lovin an phim khura wang zokin hetiang hian ti ani mailo mo ti hingai dan dang le omle thei tan ni chan chu sarkar hatok te po hi diktak chuanin party on lampang nei lo tur tima se chung te pon nei vea pate te pute te fapa te fanu te mo nupui te nupui chung te pon nei ve khang mi te kha entinan mai opposition party then khatalo in mang takan ni chuanin khang awang khan enge tenom taka sarkar be na hi RTI po hen athleng ve thei tlat mai ne amai ro chu RTI chana hian kan soidu chu thil diklo taka false information pek chua ani chuan ape chuak tu te kha shem thei an ni ti hi kan lo shebokanga chumi a omwang tak chuan RTI hi 100% diklap hi ani thei lo wani ti hi ati chegin ka ria dan aum veka chu ta chuanin chengsinga thing poisa choi tir thei ania tin chumi mai pialama chuan kumni thleng lumin tan tir thei te pon ni hetianga RTI ya false information lo pe te hi chu tiang te po chu omboka ingponi se pula thanjara statement ni adik lo ve karon ti haulova adik thei thawa tin thil thleng thei poni boka tin kan ministerina hetianga alo divert tak ani chuanin chandang omwe de thei po karon soi bokha in be na tenam taklaka himdu wang te poni thei bokani chanchang om theiang chu hei hi ARB kin mun chungchang soin mani loka thurinom tak chanchin buwa ZPM president chuan Assam Rifle biakin mun chu sak antum ngai lo thu asoi kalo muwa thudikani chon kalom tak zetani heti la hian Assam Rifle commandant in AR kaushan upa te nena biakin chuasan nana han pekte AR kaushan ten tong chaina thupuya an man te kha thudik ani em ka thredu ani ati bokani poni se Assam Rifle biakin chungchanga hi chuanin ZPM lampang president khanin chu sakhi kan tumlo an ranun ti to han mani enge inkhom na khan an manin mukhom na khan puran mang to khatiang han soya izon hei pula thanjara hianin tranchan pakhat arun nei le a chu pani zokani hi pakhanna chuan Assam Rifle commandant in AR kaushan upa te nena biakin chua san tura enge thupe ka pek na tele AR kaushan ten tong chaina thupuyan man thu te kha thudikaniem ti kha ron tranchan vele bokani poni se khamichin kha hemi kan minister wefro dinglena PNE minister Assam Rifle ten alo ti din chungchanga thu chua omte ania thil pakhat in lo notice ve nge in karing BJP MZP Mizoram Pradesh Congress Committee lampang te ZPM te pon ron tong chuakani amaro chu party lian tak mai enge mohleka thomron nei chak mai te anon tong chuak ve ta ho lo maya MNF lampang amak angreng view maya enge anni hi anron bung bu chuak anga Assam Rifle lampang hinon tang de yang nge chu ka se ho lova engponi se tun tin muna chuan voice an nei shi lovani ti kha dutok meng o ti chuan hei no pang chu chun chungchanga school education in thoktu te laka ngen na asiam tinia hemi chungchang hen education department te han ngoi wang maya lelama chuan an fingang reng ka tia boruak hot wang lai sar hu lai khanin an ngoya ti me teng an rea hamaro chu boruak an kam de olek boruak an dai de olek te hanin in chat enge nyang thuan hon nei ve ta kan siale tura po hei hianin anin soifia tinia hei bengwana lampang ania hei zalen lampang ania an thu chu hi ainang em chu ka hrelowa kan chiranga kan hre chhotura ngai o Director of School Education John thu chu siamin Mizoram Primary School le Middle School ten chu chun semthin ni som pare thlasom kumsani som ni pali ya tanga an chun zom thei tolo tur thu an thlen chu andin munan hria thiam pui omin poi anti thuan ta langa thoktu ten no pangte din mun hrenga mani zon thewa tlom ngai chua a thei anga tharem ngai taka mala chun zom zel turin anin ngen tini Mizoram Primary School le Middle School te hianin chachun an sem hi October ni som pariat ni min atangkhan an chunzom thei tholo thu an soini tichon Education Department hen enge thu soyan nei ve kan enanga Education Department chon chome man material course hi kumin January thla atanga tun thlenga pek chu ani lowawang ani bera cook come helper lo po thali lai chu pek ani tolova poyanti thuan talang sarkar tharin cook come helper te din munshia thlakhata cheng sang khat janga an hlo thin chu cheng sang thuma ti san ani thule hemi ang hian April le May thla hi pek ani to ni anti fund pek chua dan system thar PFMS Public Financial Management System man ani chu an boina berni in an talanga chumi hnoye chuan SLS State Link Scheme omle in account pathum honania chu ashan chewin Finance Department PFMS le State Treasury le
central lama PFMS tenen in thlun zom vek angaya hemi boy pui sung hian hun a he ti chu an chuan lamper ani PFMS hi thilthar alni wangin state PFMS a thoktu tenen in beronin in high kwak chop zel angayan tia heng zong zong zo ani nuwa central assistant deal na hi thelu thei ani chawa kumsani somni pathuma tanga somni paliata na first installment po October thalai hol vela mu thei chaw ani thu antalang PFMS chu langtlang taka kalpui ani wangin fund kaldan hi central lamin anon movek thei to a fund nei zong zong atanga 70% tal kan man zo lo chuan installment dang deal thei ani lo anti central in fund anon release vele thei to pa zui ani chung point an duangin malak a har tin hetianga thilti zung theilo ani dan hi school a hetianga thilti zung thei ani lo dan hi school a an tho pui zirtir tu tele zorami puiten thria thiam pui an ngai an tineng poni sei system thar an lo implement le ta hetianga system thar implement hianin zir chian te polo ngai ve thin boka chubi wang chon email ta ber mai eng poni se a chan le wang chu eng poni se uk te hi an khongoi thla ka tia cheng sang khat zanga tangin cheng sang thum ma lo an pun chaka lo mama amaro chu lo hi thlali lai an la to lova hi arang lama chin fel wat chunga in ka ria chuti ro le ro chuan American Education Department lampang ronin soifia na po hi avalit tok view chon ka ria chan chu kai noi anga em maya he Finance Department PFMS le State Treasury le Central lama PFMS tenen tan link veka inclun zom veka thilthar implement ani hi chuanin engemo han nu fual zeu hi chu om thin kan ti kha electric hrui nok noi mai anan siam thaton po in hurenge chen chu kan thim hri photangai thinang deuh khanin thilthar an lo implement reng mai alonia anon soifia ta ka chuan avalit tok viewin ka hriani ti zong khatun tu video chu ni sela in mu dan te in ngai dan te comment section elo sei le don nia